Ove makete su različiti projekti, u principu su i različitih mjerila, prikazuju različite stvari. Ovdje se radi konkretno o jednoj šetnici kroz šumu u Lonjskom polju. Isto tom pripadaju ove 4 male makete, ili bolje rečeno studije. To su u principu istraživačke maketice u kojima ispitujemo uopće odnos prema okolišu. Ovo su makete u kojima se bavimo odnosom masa, znači samo rješavamo njenu veličinu i masu u odnosu na kontekst u kojem se nalazi. A ove zadnje 2 makete su prebojane sve istom bojom, jer kod njih nisu bitni toliko detalji koliko nam je bitna nekakva atmosfera koju one postižu u izgrađenom kontekstu. Ove 2 makete su u biti skice istog projekta. To je jedna promatračnica zavoja rijeke Save, s kojoj se promatra priroda na rubu sela Kreše. I u prvoj maketi smo uopće pokušavali vidjeti koje su to proporcije, koja je njena visina. U drugoj već idemo korak dalje pa razmišljamo o obradi, koji materijali bi koristili, što bi bilo puno, što bi bilo prazno i tako korak po korak, maketu po maketu ili skicu po skicu dolazimo do finalnog rješenja. Ovisnosti o tome što želimo ispitati, tako i koristimo materijal. Ako želimo samo vidjeti masu, kako se ona odnosi prema terenu, okolnoj izgradnji, onda recimo koristimo ovaj materijal koji se inače koristi kao izolacijski materijal i jako se lako reže, obrađuje, možete postići vrlo nježne zaobljene forme, dok je od ljepenke nju koristimo za brzinska ispitivanja ili propitivanja projekta. Možemo ih napraviti puno, možemo napraviti varijacije na temu i nju često koristimo kao produžetak skiciranja. Kod izrade maketa koristimo se najrazličitijim materijalima. Vrlo često uzmemo nekoliko različitih materijala pa tek kroz rezanje, piljenje, ljepljenje vidimo da li su uopće podobni za maketu ili ne, pa možda promijenimo. Jedan od najčešćih je ljepenka, to je jedan karton, vrlo jednostavan, koji se lako reže i brzo možete ispitati nekakva stanja ili dijelove kuće. To je možda materijal kojeg najviše koristimo, dovoljno je čvrst, lako se reže. Za imitaciju nekakve obloge drva, ovo su konkretno podmetači za tanjure. Stabla proizvodimo sami, tako da kupimo određeno cvijeće pa ga sušimo, pa ga imamo svoj mali rasadnik za makete. Ljepenka, kažem, jako pogodna, jako se brzo s njom mogu ispitati odnosi, konstrukcije, obloge, plastične mreže različite. Na kraju to sve bojamo. Isprobavamo uvijek više varijanti materijala, nekad su to čisti, uredni, ravni materijali, nekad lijepimo folije koje onda daju neki novo čitanje, ploha i tako dalje. Pa sve do najrazličitijih materijala, i suvremenih i manje suvremenih, ovisno o projektu.